Lebih baru saya simpan hari ke video ini yang hari ini ban ki kubur like kam. Kesama ya kene ko ki candidates na ne ki applicants la da pikwa ban yo ya kene ke campaign edu basdang do banakut khang prinsip ka ke ta post ban hang no pide ban late ban le ya kene ke direct interview. Kene ke ka direct interview mo ya ban le ya ka offline mode but kini ketika government jobs mo nakabentai ki driver kini ketika post nakabentai ki driver te kino ki balanang banyak kali bala don ya valid driving license kumjuru balanang ban shina kali mo mechanic ide banang ru ban shina pide ban tip ru kadu kumno kalong kumno kali khamtam ya ki kali Mahindra Bolero di sngap ya kani jingpan bana kanang mo pintip company hakwe di bat kene ke post kene ke diga government jobs hapo ka Meghalaya agricultural recruitment ajara phunriu hakba ka post ka di jong ki multitasking driver kam mechanic pide driver haga joko poru pide banang ban trail ne ban shnaya ka kali mechanic kadon ko ke post tang ko ke post mo nang ta age limit ang ne ke di khat pra du lai po arsnem plus sansnem ka jing penjalan tan ak tanjung iki schedule rights nang ta qualification qualification hangne ipan ne kibala de class 10 sha jrong nang ta with valid driving license pidi bandon ru ya ka driving license ma but kumjuru kino ki applicants lene ki candidates ki bakwa ban apply nam ta ketika post multitasking driver kam mechanic pidi bandon ru ya ka ITI certificate but kumjuru sansnem experience Jadi para samlang kumbang alade ban pensung HP ba ka qualification ke di class 10 with valid driving license kumjuru pi bandon ya ka ITI certificate but sansnem ka experience kata-kata ngong pi kani ka ITI certificate ke di ka kongsan adu kata-kata tang ba kani ka ITI certificate ke di ban long ha ka post mechanic pada kan mo nyamar ka ITI ka I training ya shibun ba ki jatkam de di bandon ya ka ITI certificate ha ka kam mechanic kan ban kumjuru di bandon ya ka experience ka ba sansnem ha ki Mahindra workshop mo namar hangni kala na ka notification kala pentip lupa kala pen bena lupa ba tapi di banang la kumno ban check ban repair ban shna ya ki kali bolero namar tibi kali sarkar ke khamsong da ki kali bolero itu anga thrai pila sungtu alor ka but ka salary hangne ka de khatsan hajar shi banai mo khatsan hajar to ka shi banai but late hakate ga singi ra ru eki original documents baro khoi mo nadu ki qualification nadu ki ITI certificate nadu ki experience jong phi but baro pide ban ra lut ha ka pile ban le ya kanika interview but kajaka nakapta banle ya kani ka interview kandi hapo Directorate of Agriculture Cliff Colony Shillong but kapor kandi ban register kandi kandai Benjamin step hadu shpo Benjamin step but hadin baki candidates ki shajit namar balik kin check shwa kin verify fa ya ki documents chung pi adi ma pila shajit pihak banle ya ka driving test ka ban ko but kabaar pihak banle ya ka practical mechanic test kata kadika post ka ba apply lembaga ni ka Meghalaya agricultural recruitment acara pandu but ka date of interview ka day ka laiterik banai ba lai rajar arpandu kata kemut lai syai ka sini kino ki khun samla ki bangala de banong pi pila pandep ki training kan kami ha kami tadai de tang iwi pusru ni kerban ba kan banang mi isi kenang lai bit post te kata ngong pi good luck na kata la syai ga si kan tam e candidates ki balai na kata kan ni ka interview jong ka multitasking driver kam mechanic kublai shibon